kendo koro wasudo kawangi motende kod weche mag tuke. Club mar Kenya Police nondhiyo Kakamega Homeboys kendo chwaro gi gonde 2-1 e adhula mar tuke mag ligi maduong' ma pacho ka mano bagi ala pamo Mumias Complex. Kakamega Homeboys noloyo gol mar gi e dakika mar 45 kokalo kuom jatugo Kelvin Amwai kapok jotugo nodhi e yweyo. Polis nugo gi paro mopogore bang' Tito Okelo loyo ne Polis gol margi mokwongo e dakika mar 60 kapok Marvin Namwire medo ne obila gol mar 2 mana kodong' dakika 2 to tugo norumo. E tugo machielo mane obagi alap ma Dandora Club mar AFC Leopards oloyo Bandari gol 1-0 kokalo kuom jatugo Clinton Miheso. Kwa wapenzi wa soka wote, timu ya Kakamega Homeboys we've lost. Tumepoteza points 3 hapa nyumbani na sio kawaida kwamba tunaweza tarajia kuweza kupoteza nyumbani, but we played against a good side na I'm only realizing that at least morale kwa timu haiko vile ambavyo huwa. Ni game tulikuwa tumeprepare vizuri, but opponent pia tulijua opponent ni tough, haitakuwa rahisi kwetu, so tulikuwa tumekuja pia sisi tumejiandaa. So na nafikiri vile tulikuwa tumestep na vile tumetrain ilikuwa kidogo first half ilikuwa kidogo shake kidogo because tulikuwa tujengia kwa game late. But lakini yote ni matokeo tulikuwa tunashukuru.